Pini anerlo chitim porphai krehinira achitim malom Uttar borbil outpost keparlo pon phuloni circle office adung head krong pliatovar along tempo aphan Alto car registration number AS02D6353 men anung pen kipatong dun phirajok kupai kelang no pen inodabang phu adimalong amat aprandam nang juilo birta kirip dunlong atengke apran kidam juya bangke jaipong poisa ing tiarong ame karton sing ing tipusi pangthek pon birta kirip dunlong atengke labangso kaching koya hu tempo long kache thabdun sarpimar bang hini lapen apran kedam abang phu raikom sai khimate home guard sai si chuklem dun bom alang li saya dake dor hut arong asor pen karbiang lo thomas councilium kangbura kiling ahem an kedam pen puthot hem mate jaipong anathu kache pangno bom apora hut kupai kelang no jok akisung chetong ponang koklong lapen bang hini tum stame ahiring tangrak pen areng hu so ponang lo areng hu kiso duna tumaphan phuloni primary health center long ponsi selang ponlo bon stame kiso ke bat tiga jok dipu medical college and hospital long an se kelang aphan ponang koklong bangso kaching ko elam ka julong pen ning kini mate rat aphan kaching hon ke thepi ka jok karbiang lo thomas council em kangbura kiling sitame adimalong an palidun pen aning pathidun lo lapu Alto car kive ka bangke ajib be pusi pangthe ponlo nona matkali tang dhon sing intia phan postmortem report aphan dipu medical college and hospital along pon erlo pusi birta ripon long labangso aputhak Uttar borbil outpost police atumsi chiparideng ponlu puta birta ripon long thu phuloni pen jechuna rongpi karbiang long lai